Gardom, Nili Hiti Rupena Berta Thanbang, Samidurmi Baby. No Nanglitum Tekmonlong G Lake weekly special bulletin, Mate Hiti Rupen Kenang Soda Berta Doan. Last Lang Pononang Hiti Rupena Berta. Bukajan subdivision angkang jangmi ni pai sirkep anarlo por pai krehini apor malom men arwe ke jang lapen tomon charting ke bang ajok ongdung hemrit thengpi thengprang pai song arpong merihing hai hui heno thailo Dimapur pen golaghat atawar pi lapen Dimapur dilai otawar pi he hui anta thengpi ke bab ajok penang azir ke ding apor an ke gari motor towar cheleng un edet lo Me rihing ari ke dak lap achok por phai krehini apor pen non ajo apor anta me kave si ing ting thir lol penap anta puthek the pin lang la swa me ke meji pusi ASEB atum penta ningjelo halapu borjana hawar malopta penang ahem akehino alam arjulong sikar biang autonomous council em long kitimu VDC chairman Philip Teron lapen babu ing ti atum adim humri dam si langdam pen methang jongjung pen kerap Hey huida pajir dampusi birda longdun. Jangmi ni paisir kep arni Bukajan constituency angkang Sarihajan Thonsiri aklamalong BJP asong tumpen rot amai pi kepadopon. Jogeswar Siam pen mai kachari pon along mai ke pha alam theklar dak pen Sunil Gogoi lam jai pon. Alhi Sarpo Aman pen kachitong dun Bharat Kumar Timong EKADC dun Maypur Roland Killing Karbianglo Autonomous Council EM Jivan Chandra Pathak Handloom and Textile Development Board Chairman Kadom Terangpi Women Commission Chairperson Minika Hansepi LSAB Chairman Ramsing Tokbi Lapen Bogazan Constituency Angkang Pen MAC ticket ke hang Dunbom Matum Chitong Dun Lapen Anparta Local Committee Maypu Chunbang Penchenglok BJP song along sel do anatum ta chitong dun pen may along RDP dun. Karbianglong Autonomous Council em pathak pen rat ang no lam ke chai pon ke ASDC song ke do boma hut penta hemprek ke hang along si arjab dun tip la pen non BJP song along ta central government atum article 244A pachin pon ji pusi lam chak chipi pon. La sikewang GR ni Anta arjab dun tip ji pusi rat ang no lam chak chipi pon lapen madule MSC ticket long sita BJP pen kachitoy dun a candidate aphansi chirap chito dun ji lapen thek an akam pen chenglok bidi sore chipi dun ji pusi lam ke jai RDP pon lapen kewang ji aru a chikloni phai ingkoi arni BJP a song aphan vote jok pon lonang puta rara tuma phan chuning ri pon thu Bharat Kumar Timong lam ke jai pon ke Assam penchekak dakji alam kali bosrame article 244A abang ke Indian kachari arona longsi tok dak lola si article 244A ke pachun pon nangji abang ke akinang sot pusi ningje pon Non Kevangji Karbiang Autonomous Council MSC Kiliga Hood 12 number Puloni MSC constituency penta Kilik ke thordunji aphan BJP active worker Rustam Lekhe penta ticket ke hangdunji aphan Chisik Chedang Pontang Lupusi Card News Channel Pherang Kyang no nang chathandun Lekhe asangho pherang ke aphan kachithana tengke alang li prapjin pen ticket ke hangdun alu BJP EKADC Maypur Roton Teron Arideng Pajir Pon Po Pusi Birta Pachini Pinpur me Rasam Lekhe ke Kedamtang Surhini Ra Great Truck Aningkan MLA Kilik Ahut Sitame Haraghat MLA Jairam Ingleng Lapen Divu MLA Sumrong Hangatum Aparman Dode Sangse Pensi Jakong Do An Pen Kachirap Kachito Duna Banglo Rasam Lekhe Inut Karbi Akheyapan Kachimatha Thekser Lapen Non Obeki Mi Angbong Pen Kitur Mi Angbong Pen Inut Kang Tirjir Asong Jalo Gardong Nilimen Rustom Lekhe Nilirong Binong Tarabasa Adorso Penili Non Kewangji MEC election along Kecepate Dunji Pani Dining Hanglo Labangso election along Rat Ahir Jumepen Nilipang Kanghon Kajinso Pen Do Bulletin di tiket tami long iji pusining kapan Lapen tiket jong si long lake polote nili apor si thanikpo nili non MEC kali du cepati dunji labang so cepati ke non puloni contingency pat kolam kali nili jong se hadet polote worker be long
uwi kimi lapen uwi barim lapangso sayang deng ke akimang pacun di panili ning hangu lasi uwi kimi tu pansu se nang cerap nang citu tu jipang nilining ke hangat teng pen nang itu karbi ngorong arat yudat tu pansu se kahon ka jinso pen nang cerap ni panili ning aklong pen chono di poniklo Hampang ingkoira pliasong tumpen ghonta thomke batrok nini Karbi Anglong kangkir kepleng arni towar karangkha Karbi Anglong ahawar difurong supi Bokolia Dokmoka Dengaung Haraghat Penchenglok Ongdung adim along pen hiti kulat school lapen office hei hu ing samjin pen kangkira birta nangle lapen bogazan ahawar malomta hiti kulat school college office ing kirdun lapen gari motor chelengle sita police escort pen kethom Kevan asai claim bomnon ako suluk sudak abelang pusikat news channel pherangke bogazan pen ananterang birta nang pale lapen halapu west Karbi Anglong ahawar hamren baithalangso dongkamugam lapen kheroni angkang alongta hiti kulat government asai kam lapen school anta kangkirdun klakajok sampridanglo bangso kangkira birta nang pale ahut anke suluk sudak birta abelang pusikat news channel pherangke jason inghi pen birta nang pale Indian Council of Historical Research ICHR Akirap Pen Eastern Karbi Anglong College along Nini Aparman Jangmi Nipai Krisi Pen Krihini a National Seminar Pangcheng Ponlo Jangmi Nipai Krisi Arni Pen Department of History Eastern Karbi Anglong College Sarihajan Atum Pen Patir PC Doing Tribal History of the Northeast India Challenges and Prospect Puaputhak Nini Aparman National Seminar asai ang deng kepang chengpon pusi birta ribdun long. They're contingent. They're not always strong. Sometimes they're fragile. Karbi Anglong a Magistrate NK Deka Borwa Pen Jangmi Nipai Kep Arni Delhi Magistrate Arvind Kejriwal Aphan Sika Suri Kep Adai Pen Pen Kangnang Hukum Pipon Tanglo Sarlam Te Pulo Tek Ser Silam Tek Te Te Pham Ededo Puamat Kalili Kalanglang Alam Ningje Tap Aret Ke Nangkidi na Bangdo Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Alang Lita Twitter along Prime Minister Narendra Modi Aphan Lokachar Li Kep Anwet Putok Pen Putot Alam Pen Available warrant of rupees 10,000 issue কৰিছে যাতে তেওঁ নেক্সট ডেটত 8/5/2017 তেওঁ আহি কোৰ্টত হাজিৰ হয় 8 মে 2017 তাৰিখে তেওঁ Difu Akor Along Alam Dokoklo Karbi Anglong Autonomous Council Ok Pransai Kam IEM Surjarong Parlapen Alangli Advocate Gurpreet Singh Uppal Atumsi Lasso Alam Mate Case Kosor Bonlo Magistrate Borwa Hukum Alopen Atenke Chief Minister Kejriwal Aphan Arkoi Nipai Thom Kep Arni Lapen Jangmi Nipai Troxi Arni Difu Court Along Kangsai Ahut Kebang Vea Potsi Jangmi Kep Arni Magistrate Borwa Chief Minister Kejriwal Aphan Kangnang Ahukum Thoponlo Delhi Chief Minister Kejriwal Ametang Difu Court Along Jangmi Near Kep Arni Wangnang Ji Puta Hukum Alo Along Lamthe Paklangpon 15 তাৰিখ ডিসেম্বৰ 2016 আমাৰ কেজৰিৱালে তেখেতৰ টুইটাৰ একাউণ্টত এটা টুইট কৰিছিলে যে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী তেখেতৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লগে পাছ বাকীবিলাক সব ফেক চাৰ্টিফিকেট যি ডিগ্ৰী আছে ফেক ডিগ্ৰী তেখেতৰ মানে টুইটাৰ একাউণ্টত টুইট কৰিছিলে তাৰে বিৰুদ্ধে মই ডিফুকৰত এইটো কেছ ফাইল কৰিছিলোঁ এইটো যিহেতু আমাৰ কেজৰিৱাল কোৱা কথাটো এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে মিছা যিহেতু তেখেতে মানে মুখত ওলাই পেলাই কথাটো কৈ দিছে যিহেতু আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতৰ মানে অপমান কৰা তেখেতে মই সেইটো ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে মই কেছটো ফাইল কৰিছিলোঁ Nonmalam Sopor Dhina Parman Birtamo Ington Pon Exine Ready to go beyond from electronic cooking items to television and spectral range of electronic kitchen and home stereo. All this in one place, J. Lakshmi Enterprise, the Panasonic premium partner in Difu.
বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur Bogazan 782480, District Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961690117. For sale 78961690021. You can also contact on landline 03675246448. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihinamo Ophiputhat Birtalong Wangthulo. Difu Police Station Angkang Jangmi ni Pai Kriketom Arni Adapor Pai Kebapor Malom Difu Rongte Angkana Matawar Kokthom. Bishop House Adungalong Ihum Fast Food Akulat Mechodet Pusi Birtalong. Jangmini Pai Kriketom Arni Adapor Pai Kebapor Malom Rongthang Kacheleng Atuwar P. Bishop House Adungalong Food Fest Akulat Mechodet. Food Fest Akulat Ahem Pujer Song Tisopen Kat News Channel Apherangke Angno Kachithan Pona Tengke Komane Pang Thek Thek Thea Tumsi Labang So Kulat Ke Kai Pon Pusi Ningje Pon Bimol Singkham Salo Tumen Ke Jisong Tisole Itu Rong Thang Sor Kita Lebang Ab Jolo Ajara Jolo Asi Mayok Lera Kai Ki Sami Labang Ke Jok Che Ulu Labang Sama Sen Ke Ti Sama Ini Arling Han Kachin Ke Khani Kinta Kabor Itu Wani Toram Juro Kani Kinta Madar Bukan Hang Khapar Jablo Nama Tamu Ini Ari Nasional Lagi Karen pini kali di bangsi kadi. Sodok ka fast food ang tinggi bi kan bag po. On bench cross ki bi lo. Difu Madupung DCRF along Putot Kacharai Dam to Jia Panpura, Jangmi ni Pai Kriketom Arni Adapor Pai Ner Kebapor Malompen, Radatum Kachasong Pon Kecheng Pusi Kat News Channel Perangke Pen Birtalong Pon. Kiramtanga Chikloason Radatum Pen DCRF along Lake Kacharai Dam Jia Pan Kabor E Ponason. Tak taxi Jangmi ni Pai Kriketom Arni Letop Sitami Radatum Thorpak Pen Kachasong Pon. Bon sitami police lapen forest asai kamatum apura pen sai kachiklem pon ajok radatum kachirai thujia pan long pon pedetto long tun jimi ne piski bang lo pista pini bang velo aslang da do Nangli na sol. ni lang lokso Tenon ni jag di funas do. tak ne korte hem su dun ba Nang mena nang tu responsible pilo chen po nang mena ke so si chen po. ke ni mina phanbet kini ke bang velo mina phanbet kini bang velo da si ba hajar long ya joine si bang ke son pi na ke son si long minute pa na dun lo Executive Magistrate Dutta Ahinpen non ke bang jia porpen ke bang so alongle radatum pasik sak longle lupu alam Executive Magistrate lapen radangpong lamdon kachikroy alu chetok pon lupu si birta ripton lo Karbi Anglong Ahawar Nagaland Ahoy Kedai Nahorlang So AK Market Adung Naga Tumpen Longle Kacharai Jia Pan JCB Pen Longle ke Pasur Ponahur Aiksu HYPA Lapen KYO Asong Tumpen ke Khangdu na Birta Nangle Jangmi ni Pai Kriketom Arni Nagaland Kedai AK Market Adung along Naga Tumpen Longle Kacharai Jia Pan JCB Pen Longle ke Pasur Pon Aksu HPYA Lapen KYO Tumpen Karbi Anglong Nagaland Ahoy Kahumri Damahut
Kipudun lokajok longle ke pasur pang tondon si pachidam rentilo. Longle ke pasur wek anaga tumpen inut nuken tokbi apan si akoy ipon. Lapenan parta alang le tumpen kaning jepon tu atengke bang solong le kedam tang 1988 aningkan penta inut jet s yadap amen pensi do bompura Karbing Long Term Council pen kipipon alo lapen long le pota hehui setami long le ke pasuratum chipaklang pon. Jangmini Pai Cricket Tom Arni por Pai Asia Porpen Difu Dimasa Club Ahemalong beneficiary check distribution ceremony of one-time grant to students and health purposes under MLA Area Development Funds SUHRID scheme Government of Assam 19th number Difu LSC Difu MLA Hinpen check Keron Pon. আমি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো গতিকে আমাৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওক ভাল কামৰ কাৰণে Assam government been getting on Surit to a scheme 126 MLA constituency along Asitina constituency Atumaphan Lokapa Charliao Sumarlapen Seka Chilang Atumaphan Jangmini Pai Cricket Home Arni Dipu MLA Aihin Pen Keron Pon Surit to a scheme MLA constituency is C along Sika lak hokep an kapanong pondo kidukila katumapan Seka Chilang lapen mitriga sadlang kiuntang atumapan higher study apartment si bangso scheme padoponlo bangso mailong MLA Sumrong Hang PWD Chairman Ramsing Timung lapen RSS District President Juni Timung atum chetongdon lapen ongdung BJP Klembang Pubang P atum tabang so mailong chetongdon renti la Assam government kidding on Surit to scheme 126 MLA constituency MLA tanda Suhuri da scheme pen lak kai batangka la kidukela student atumban higher study ban metric ke pasang atumban admission ke la pen aja ga khoros ka ban la kidding policy scheme do la pen kidukela bemari atumban la bemari atumban da la puson tangka keron pona so scheme do hotel 50 lakhs ningkan isek benang pi 126 MLA atumban la sidak non 19 dipu ele constituency lo 16-17 financial year so tangka lakh cap so tangka lakh cap ini so check ai ko ron bonig lo that student akira pipi la pena kidukela Jangmini Pai Krihini Arni Ru Samson Singh Inti Memorial Park Athengno along Adapor Pai Kri Sirachiti Mapor Malompen Peoples for People Lapen United Hills Development Organization Asong Ahinpen Dharna Kangni Jangmini Pai Krihini Arni Bangso Dharna Kangni Ahud Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Aphan Panong si Karbianglong Deputy Commissioner Arideng Pinpur Alo Bajirdam Pinpur Alo Along ke Jongpon Alam Thea Bangke Karbianglong Along Reja Smet Pen Meghalaya Lapen Nagaland Aduya Hoy Kedai Along Arni Banghamat Nangke Pet Kedo Koka Jok Karbianglong Arada Tubin Samchin Pen Kedo Kitag Jiapan Siksak Nanglong Lapen Assam Atum Penta Karbianglong Ahawarapan Nangke Lang Pangkri Ajok Japek Jahoy Kerai Kom Jiapan RDP Pon Pedad Lopusi Jongpon Lasi Karbianglong Autonomous Council ahin pen Dhonsri lapen Doldoli Reserve Forest along Aron Repen Kedo Kipathir Thip Ji Kabor I Atuma Phan Prapjin pen eviction padunang ji pusi ke jong pon padu Piklo lapen nilitum kathera onsi nilitum la mahang khidma ko katheke corruption ke claim atum ke ahemarit Cibunai Piklo Jikin Piklo gari sitame ador ke so gari chenam lo gon ta ilitum Karbianglong long chelang nam lo pulong ta aptokano lang nam lo pulong ta dakaching thura bipin Nisena school ilitum theklong le Nisena college ilitum non aptokano ilitum Karbianglong long theklong le lapen tovar lang me la ka doka we ilitum Karbianglong ke non jang thang lo la sinilitum ka chit chief minister of Han lapen ke DC of Han lapen ke Chief Executive Member Karbianglong Autonomous Council CM labang at pamahan si pinilitum pidam lo labang so prang nilitum
DGP Guwahati lapen ke Chief Minister Guwahati nili tu Assam Chief Minister lapen ke Governor of Assam hana nili tu memorandum bakni pathom nili tu tang dulu. Lapenan porta PHA sai kampen rat apan kang tirjir ki juna lang ki piponji aparman kadu kawe 283 WSS do. Lapen asitina long lak pokep an kikim ke rang ponji apan patik pon. Stame non ke do bom Karbiang Long Autonomous Council EM Bidya Singh Rongpi ningkan kep ang bong pen sikakuti pharu isi atangka abangke chupang lim dad lopusi dharna ke do atum pen jongpon. Asam CM apan Kapanong pon apin pura lo along Karbiang Long Autonomous Council EM Mongol Singh Timu Karbiang Long Autonomous Council EM Bidya Singh Rongpi Sumit Das EE Pabitra Ingti EE Irrigation Department Ram Avatar Swami M Ali BDO Pendang Lok ke ong dung sa atuma men jongpon. Pinihithi Riberta bang kalapon si Kangton Iglo, puto chutong tulona ke bang jibhom kruarni, bangso channel, bangso por, domithakme krubang thu.